Oh, apit na. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas and Happy New Year! Pa, kapabutanay na dyan itong gawas. Bibo na sila. Alas 12 na. Gigutom naman ko. Ate, handa? Nak, wala kita handa. Wala kaswilo si Papa. Ikatulog lamang nagbalik. Basin ugma, na sobra-sobra silang handa, hatagan ta.